بلوچستان رقبہ لہٰذا پاکستانی درستان چا مستری صوبائی قدرت صوبہ بلوچستان سرا سک باز مہروان ہوتگ واجہ ہدے ہمک وڑی قدرتی گواجانا چا چکار ہدگ بلے دے محلو کے وتی جیڑا و جنجال ہم ہستا جیڑا و گواجنا نی جوہلانکی روگا چا ساریا بلوچستانی راج دفترہ یک چمشان کی دئی پرچہ کے کجام ہم راج اور قوم سمجھا کے حاضرہ آئی راج دفتر آوار دو ربیدگاں در برگل لگنی اگر میں مہرگڑھ بوشی انچو کے واجہ ڈاکٹر فاروق گوشی کے بلوچانی جو تہذیب مہرگڑھ یہ باقی تہذیب سیولائزیشن ہے امام ہے آئیے چرانت گوڑا ہڑپا یا منجو داڑو درت کگا تو منجو داڑوا بھی تو اگر بیچارے کہ ہمیں آثار کے مہرگڑھ ہے گا ہمیں طرز تعمیر طرح منجو داڑوا بھی رسید تھے بھلے چچو سال پیسرا یہ 5000 سال پیسرا اور 9000 سال یا 12000 سال تو لہٰذا 4000 سال رند منجو داڑوے جو ہستے آثار ظاہر بودتا مہرگڑھ تو کا اولی رندہ میڈیکل تو کا ماں بیچارے کہ ڈینٹسٹ آنی ہم ابھی وسائل پہ موجود ہے تو زانک بھی کہ بلوچ انچو پیش رفت بھی تھا ہمارا ٹبا روٹس کینال جوڑ کو تگن تھی یہ دتان کے مزن بھی تھا سوہان کو تگن انسان خوبصورتی واسطہ یہ انسان وعدے کے دتان وزن میں انسان بدصورت بھی تو ادا زانک بھی کہ بلوچ انچو تہذیب یافتہ ہوتا مہرگڑھ آثار تو کا روٹس کینالے بھی ہم آلات درت کا یک کی تو ہمیں بھی تھا دومی پتہ ہے مہرگڑھ تو کا 6 درت کا وعدے کہ انسان وتی اسٹور کرنے کا وتی خوراک آنی وتی گندا گندم جو یا گلہ یا دیگی چیز کے اسٹور کو تگا تو اولی رندہ آیا نا تو بوشے کومبور اڈ کو تھا کومبور کے گیشتر چے مچے اما پیشا چے تغیر دا چے کومبر گوپتا یہ کومبر تو کا گندم جو ماش یا ارزون ادا شنا جو سے اسٹور کو تگا تو چچو شن یہ ویژن ہی بوتا کہ آیو کے وعدہ کے ڈوکال بیتے ماں ہمیں کومبران دانا کارمارز بکنے تاکہ ماں شدہ یا 7 سالیہ میں انسانانی جان رکھی نک بھی یہ ایک بلائیں کاری کے شانہ کوتا بیتا پتہ مہرگڑھ تو لوگوں نے ساختہ بیچارے تر انچو لگ گئی کہ یہ چچو تہذیب یافتہ بیتا شا گلی کوچا وتی باقاعدہ جو سے جدا کو تگا ایون کے گوشن تھے کہ واش روم بھی لوگوں تو کا شن اڈ کو تھا یہ مرچی 7000 سال پیسرا بلوچا یہ تہذیب یہ جو سے یہ امین ہے تو ادھا سیولائزیشن ہے تو بنیاد ہے آچھا مہرگڑھ درت کا پدا مردم کے دنیا تو کا گودے گورا کرنا نظام تھا وہ مہرگڑھ مردمہ باقاعدہ گود گورا بیتا باقاعدہ مردمہ چپل پادا بیتا یہ دنیا پاشپاد بیتا بلوچا سواس اڈ کو تھا سواس وہ پیشا گوپتا مردمانہ ایک ہوتا کہ منا یہ پادے کرنے کے واسطہ ہے کہ آلات ہے تاکہ منی پاد چے گرمی و سردیا یا کہ کونٹا کا ڈنگا ڈنگرا چے رکھے نہ بھی یہ چیچو تھنک شان بیتا چیچو تھنکر بیتا گا کہ باقاعدہ ہمیں مچا گو پیشا گو آخر مچا پیشا واڈوانا بھی بلے کورا کہ پیش بیتا گا پیشا چے سواس اڈ کو تھا بلوچستان ریجن 6 ملک کا بحر روان بودے ایران، افغانستان اور پاکستان ایرانی تاریخ آگاما بیچارے گوڑا بلوچانی حکمرانی پتری ثبوت موجود ہیں وعدے کہ میں ایران تاریخ مطالعہ بکنے اولی حکومتی بیتا میڈسٹانی ماد گوشن تھے ماد بلوچی زبانہ میدہ گوشان مید ہمیشہ کے دریائے دپا مائی گران و مائی کے کاروبار کنا یہ تھا مردمانی ذریعہ معاش بیتا مائی گیری تو مائی گیری واسطہ ڈاکٹر حمید ہوتی کتاب تو تاریخ مقران عہد قدیم سے عہد جدید تک نوشتا کہ اولی لانچ مائی کے گڈ کرنے کے واسطہ یہ دمگا کہ حضرت نوح لانچ کا پناہ کا نگایا آدم ثانی کو شک بھی آئیے چرند کے بعد کہ شکار واسطہ دریا یا مائی گر کے واسطہ یہ عرباں و کسا نظام تھا کہ لانچ اٹکن اولی لانچ بلوچانا یہ دمگا اٹھ کو تھا چاہیے اچھے شتا شکار کو تھا مائی گے تو زانک بھی کہ اولی گندوں میں اسٹور کنک بلوچ سیولائزیشن درت کا اولی کنال روٹس بلوچا کشتا یہ مبالغہ رہی نہیں یہ تاریخی گپے اس سے ریفرنس موجود ہے ممالک المسالک محمد اوفی وتی کتابہ نوشتہ کنتے کہ یہ جو ہستے کہتے ہیں تو کا بلوچانی آثار موجود ہیں وہت گوما سیم سرا بدلی اتکگ ولی بلوچی دو رویدگاں ہچ وڑی بدلی نے اتکگ
کرنچ بلوچ زالبول وتی راج سفیر بودگا اور مروچی ہم بلوچ زالبول اور یہ پچ پوشاک بلوچ قوم سفیرہ ہچ قومے پوچ پوشاک بلوچ جن ادب کو ہم دپنے لہٰذا جن ادب ہرچ قوم سفیر بیانتے آتی عزت و غیرت سے علاوہ آتی سفیر ہیں تو وعدے کے در ملک کا روے تو وہ انٹروڈکشن کرے وہ کلچر ہے تو وہ کلچر چی کرے کلچر تی ہستے اولی تی زبان ہے آتی بلوچی زبان ہے آتی پہچان ہے آتی پجار ہے دو میں تے جنے آدمی پوچ پوشاک آپ پوچ پوشاک طرح وقت پیش دارا کہ تو بلوچی ہے بچہ بلوچ جو ہستے کرنا چے ایک خطہ تو کا ہستے اور اشیے وتی یک اثر ہستے ایک خطہ تو کا اور آئیے جو ثقافت ہیں آئیے جو دود رویدگیں آئیے جو کلچرل ویلیوز ہیں اسک باز مروچی کی روز تک ہزارہ سال اچھا تو کچھ تبدیلی مارا گندگا نیائے گے اور تبدیلی نیائے گے سجنہ چے مستری سبب ہمیشہ کہ بلوچ باہر بندی بلوچ فخر کاں وتی کلچر سرا وتی لباس سرا وتی بود باش سرا وتی نندک پادائے کے سرا تو ای جو خطہ تو کا اشانی جو بلوچے جو کلچر ہیں آیک باس طاقتور چیزیں بلوچستان روکبتی زرباری ایشیا یک راج دفتری خطے و ہستے بلے ایشیا وتی یک جغرافیائی ارزش دہا مست پرچہ کہ بلوچستان در ملکی سیم سر گو ایران و افغانستان جبکہ ملکی سیم سر پاکستان ای دیگے سائیں صوبہ پنجاب خیبر پختونخوا اور سندھ گو لگا یک نیمگی بلوچستان بحر عربی کہ ایشیائی ملکاں گلف آف عمان اور پرشین گلف نزدیک آرگا اہم کردار ادا کا ماشاءاللہ سب سے بڑی بات تو جغرافیکل امپورٹنس بلوچستان کی ہے کہ 47% آف دس کنٹری آلموسٹ اگر نومیریکل اس میں دیکھیں تو 50% آف پاکستان لینڈ وائز تو اس کے کمپیرنگ آپ کے 3 بارڈرز لگتے ہیں آپ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے آپ کا ایران کا بارڈر لگتا ہے پھر عربین سی ہے جس میں پورا مڈل ایسٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوا تو پاکستان کا کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے اسٹریٹجیکلی جس کو اتنے بارڈر لگتے ہوں اسٹریٹجک ڈیپتھ میں جتنے ایشوز ہوئے اس ریجن میں اس کا سپل ہمارا بلوچستان پہ آیا پولیٹیکلی بھی اور ادروائز آلسو تو اس کی امپورٹنس پھر آپ کے سامنے ہے افغانستان میں اگر ایشو بنا تو بلوچستان ہی ریفیوجی لینڈ بنا ایران کے ساتھ کوئی ایشو بنتا ہے تو پھر بلوچستان ہی نظروں کے سامنے آتا ہے عربین سی میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ ہم لوگ ہی بلوچستان کے پاس 700+ کلومیٹرز لانگ کوسٹ ہے اس کو سفر کیا جاتا ہے تو اس کی امپورٹنس تو خام خواہ میں بنتی ہے آپ بنائیں نہ بنائیں وہ بنتی ہے جغرافیائی ارزش بوگو بلوچستان بازی ایدگی قدرتی گواجن موجودہ انچو کے 750 کلومیٹر دراجی کوسٹ لائن تیل گیس ذخائر انرجی ریسورسز کشت و کشار دلوت ہوار معدنیات یک مزنی کچے زیر زمین ایشانی تحت طلا سلور کاپر ہوارا آو کے وحدہ کاپر ہم وتی یک ڈیمانڈی بھی ما شما و مدام گوشیں کہ بلوچستان بازی وسائل استا یہ زمینی زانتکار ای وسائل چوچارا میں کہ یک دیگر چیز ہے کہ کنیکٹ کم بازی ملکان تاتیانے کے سن کاپر بیلٹ ہے انچو کے سن کاپر اینڈ گولڈ ہے یک مزن اینڈ بیلٹ کے شروع بھی شک سن منگولیا شروع بھی اور رو تن ٹرکیز کر رہو اور آئی ایک بعض مزن پورشن میں بلوچستان لیتا ہے موسٹ امپورٹنٹ جو بلوچستان آفر کا دنیا ہے جو گیم چینجر بت کا دنیا ہے وسطہ کاپر ہے کاپر امپورٹنس ہیں کہ کاپر دنیا تھا الیکٹرک ویکل جو وستے ہیں ای وی ویکلس یہ وسطہ ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہیں کہ یہ سپیریئر کنڈکٹیوٹی وجہ کاپر گو نکل و کوبالٹ ای وی جو ریولوشن ہے جو آئل شفٹ بہ گئے انوائرمنٹ فرینڈلی ویکلز کا تو کاپر یک مزنے امپورٹنٹ را مٹیریل بیت کنتے ہیں بلوچستان کا رساک باز ریکو ڈیکاس تھا اگر کاپر گپا جانا ہے کاپر انی افریقہ یا کانگو اور بعضی جاگہ مائنز تھا بلے مائنز یعنی ییلڈ کم بہ گئیں ڈپلیٹ بہ گئیں
تو فیوچر جو ای وی اور جو ٹیکنالوجی ریولوشن ہے آئی اس سے کاپر ضرورت ہیں بلوچستان موجود ہے. تو بلوچستان یک امپورٹنٹ جیوگرافکلی کہ یک دنیا ریجنل انٹیگریشن ہے واسطہ جیوگرافکلی رول پلے کا. دومی نمگا ہمارے ریسورس ہستا کہ فیوچر انڈسٹری یہ ریکوائرمنٹ اہم بلوچستانہ سک باز ہستا. یہ یک امپورٹنس ہے بلوچستان ہے. اگر آپ کینیڈین ڈیولپمنٹ ایجنسی کی رپورٹس پڑھ لیں, آپ امریکن مائننگ ایسوسیشن کی رپورٹس پڑھ لیں, یا اور جتنے کنٹریز ہیں جنہوں نے بلوچستان کے سیکٹرز کو پروموٹ کیا, تو آپ کو یہی لگے گا کہ بلوچستان کی الحمدللہ $2 ٹریلین کے قریب مائننگ ریسورسز اویلیبل ہوں گے. یہ دنیا بعض کم ملکانی تو کا ہنچو بھی کہ ادا جو ہستے کرے مزنے تیاب بھی تو یہ تیاب مقصد ہمیشہ کہ مئی جو اوپننگ ہے بلوچستان جو اوپننگ ہے ٹورڈس انٹرنیشنل ٹریڈ آئیے تک و پانات جو ہستا آج 650 کلومیٹر مطلب ادا ہزارہ پورٹس بنت کا ادا ہزارہ کمپنیز لگت کا ادا ہزارہ جو ہستے انڈسٹری زون بنت کا یہ پورا ایریا جو ہستے نا ادا چے ایکسپورٹ بت کا پتہ اشیے تھا لاتے انچے پوائنٹ ہستا جو کہ ڈیپ سی ہے. ڈیپ سی مقصد ہمیشہ ہے کہ مستر جہاز ادا کہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مال آرت کا زیادہ سے زیادہ مال ادا چے برت کا. تو یہ وجہ چے اشیے جو امپورٹنٹ ہیں امپورٹنٹ سے بلوچستان ہے یک تو پورٹ حوالے چے بعض زیادہ ہستے یہ بھئی ایک دومی بلوچستان ہے پلس پوائنٹ ہے. سیمی ہستے ایگریکلچر اور لائف اسٹاک. ایگریکلچر بلوچستان ہے تو کا ہمیں کا زراعت بہ گئے وتی نوعیت ہے تو کا بعض منفرد ہیں بعض بہتر ہیں. یہ جو تام ہے یہ جو زراعت ہے ہر چیز ادوچے پیداوار میں جو تام ہے ٹیسٹ ہے دگا خطہ اچھے مختلف ہیں زیادہ وش ہیں زیادہ تامدار ہیں. ہماری ایگریکلچر از ویری ویری رچ. آپ نارتھ میں چلے جائیں, آپ ایسٹ میں چلے جائیں, آپ ویسٹ میں چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ تربت پنجگور میں دنیا کا تیسرا بڑا کھجور کا ذخیرہ ہے. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. آپ نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کی تو مجھے بڑی افسوس ہوتی ہے بات کرتے ہوئے کہ ہمارا سارا ذخیرہ یا جانور کھاتے ہیں یا وہ ایران یا عراق, جس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے, وہ اسمگل ہو جاتا ہے. پھر پورے رمضان میں آپ کھجور کو ایویلیویٹ کریں تربت اور پنجگور کی اتار کے کہ وہی کھجور پروڈیوسڈ ان ایران پروڈیوسڈ ان عراق واپس پاکستان میں آتی ہے اور بکتی ہے. اسی طرح آپ نارتھ چلے جائیں بلوچستان کے تو پاکستان کا 96% گریپ جو ہے وہ یہاں پروڈیوس ہوتا ہے, اعلیٰ نسل کا انگور جو ہے. اسی طرح ایپل ہے, ایپل بھی بڑی ورائٹی ہے اس کی, کلات تک اس کی ورائٹی جو ہے پوری پاپولر ہے دنیا کے اندر. ہماری آپ دیکھیں کسی زمانے میں ہرنائی وولن مل جو تھی وہ پوری دنیا میں بڑی پاپولر تھی, آج وہ بند ہو گئی. وہ کیوں پاپولر تھی کہ اس کی وول ساری بلوچستان کے اپنے لائف سٹاک سے ملتی تھی. ہمارے کیمل جو ہیں وہ دنیا مانتی ہے کہ بڑی اعلیٰ نسل کے کیمل ہیں, میٹ وائز بھی اور ان کی سکن بھی آپ کو پتہ ہے بہت مقصد میں یوز ہوتی ہے اس چیز کی. تو یہ تو 3 چیزیں میں نے آپ سے عرض کی, مائننگ, ایگریکلچر اور لائف سٹاک. پھر نیچے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, دنیا اس کو انجوائے کر رہی ہے کہ ایوری سیکنڈ ڈے ہمارے جو فشر مین ہیں وہ اس پروٹیسٹ میں ہوتے ہیں کہ ہماری کوسٹ اتنی بڑی ہے اور دنیا کے ٹرالر آ کے ہم لوگوں سے دور ہمارا کیچ اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمارے فشر مین جو ہے بیچاری چھوٹی چھوٹی بوٹس جو ہیں وہی قابل نہیں ہے کہ وہ کھلے سمندر میں زیادہ اوپر جا سکیں. تو یہ تو انفارچونیٹ ہے جو میں چیزیں کہہ رہا ہوں, مجھے دکھ ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ اتنے ریسورسز کے باوجود بھی ہم بلوچستان کو پور بولتے ہیں. میں لڑتا ہوں لوگوں سے کہ وی آر انڈر ڈیولپڈ, وی آر ناٹ پور الحمدللہ. وحدے میں بلوچستان چے سیاتی داروں کی زمیندار مقبول عالم جس کتگی کے آبادی واسطہ بلوچستان کشت و کشاری پیڑا چونی اپرچونٹیز کے اندر گئی. گڑا یہ گوشہ گوتا ہے کہ بلوچستانی گواتا بگیرتا یہ زمین کشت و کشاری واسطہ سازگار ہیں, فقط مردمہ ایڈوکیسی ضرورت ہے. کہ ادا میں کہہ رہا یا کنچی ریجن ہے کہ مثال ہستے بلیدہ چے تو دیما برے پروما چے بغیر تک واشو کا یہ انچی ریجن ہے کہ ادا درچ کے سرا نا تیار بھی اور ہچ چویں ریجن دگی جاگہ نے کیا یہ تیار بھی. دومی چے کہ ہمیں مزاتی ہیں کہ ایرانی نامہ با بھی
و آیه چتری هستن ورایتی پروم میکر هستن و آیه ٹیسٹ هستن نسبتاً ایرانی کا باز واشتری چیا کہ آیه اما شیرگی آیه توکا و توشکبی میکرا ہمیں ڈیوریشن کے ماچا گرمی گواتے ضرورت ہیں عام کشی ہمیں ٹما سردیں گواتے ضرورت ہیں دوئیں کشی اور ایوڑی ریجن اور ایوڑی جاگہ دنیا ہستیں بعض کم میں کہ میکرا موجود ہیں. اس کے علاوہ ہے کہ انی رشین مارکیٹ مثلا آلو ہے بلائیں ڈیمانڈ ہے آئی ہے کہ رشین جو ووٹکا جوڑ بھی آئی ہستیں را مٹیریل ہمشیں ہمیں پاکستانی ہمیں آلو ہیں ماں ہستیں میکرا میران ڈیم کمانڈ ایریا ہستیں ماں میران ڈیم کمانڈ ایریا کا ہمیں آلو ہستیں بکشیں اوشیا رشیا رابدیں چرا ہمیں آلو کے انی دیپال پورچ پیدا کیں کراچی پورٹ تک رشیا ہے رو تقریباً ہستے چل لو جہاں آئیے ٹرانزیشن پیریڈ ہے نو مثال اگا ہمیں آلو ہم ہستیں بکشیں میران ڈیم کمانڈ ایریا ہے یہ ہستیں 4ویں روچا ویا ایران آسترا ٹو ماسکو 4ویں روچا سر بھی اور ہستیں تقریباً ہستیں $2,500 ہستیں پر کنٹینر آئیے کاسٹ بھی اور ہمیں کہ دیپال پورچ کے بچار یا کاسٹ یا یہ لگ گئے دیپال پورچ کراچی پورٹا چے تک ہستیں رشیا ہے تقریباً $7,000 یا کنٹینر لگی اب بالکل آف بھی ہے گئے اور یہ سکیں کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ہی میں مردمان واسطہ. بلوچستانی موسم نہ صرف کشت و کشار واسطہ سازگاری بلکہ سیل و سواد واسطہ ہم سال 12 ماہ دلکشی ادا ہمک وڑی ندارک موجودہ کیا مائنی چارگا سوادی جتائی ملک کا سفر کنا کیا کہ سن کنڈ ملیرہ وغیرہ ہے جیونی ہے موسم ہے دیٹ از انکمپیریبل ایوڈن کہ سن کہ ایک ماڈریٹ ہیں موسم اے علاقے ہیں مطلب تی یہ علاقہ کہ سن یو کین کاؤنٹ آن ڈپینڈ آن فار 12 months تو 12 ماہ اشارہ کہ سن ٹوریزم واسطہ تا استعمال کرتے گنے اور ٹوریزم ملٹیپل ٹوریزم تی قسم بلوچستان ہے تا کہ سفاری ٹوریزم بھی یا سفاری گیمز میں ٹھیک ہے نا کہ آسٹریلیا اسی تو بس دیما شدہ ٹھیک ہے نا تو بھائی تا تی بلوچستان از اے گڈ پلیس مطلب بلوچستان تے یہ ہستے اور ہمیں طریقہ کہ سن سینٹرل افریقن کنٹریز ان سیل کرنا ہے ساؤتھ افریقن کنٹریز ان سیل کرنا کہ سفاری ٹوریزم ہونے ہستے ٹھیک ہے میں دا کہ سن سفاری جانور نہیں ہستے بٹ وی ہیو ڈفرینٹ کائنڈز آف ایکو سسٹمس تی کہ سن بلوچستان ہے ڈیزرٹ کہ سن دس از انمیچیبل تی ڈفرینٹ کہ سن تی کہ ماؤنٹینز ہوں شب مزن ان سخت ہیں کہ سن راک آم وغیرہ تن سافٹ راک اس کان تھی کر دراستا تو یہ کوسٹل بیلٹ ہے کہ سن جیو فزیکل فارمیشن سیل کا اٹ از کوائٹ ڈفرینٹ دین دی راسکو اور ہمیں طریقہ تھا کھیچ ہے کہ سن کوان سیل کرنا ہے دوز آر ڈفرینٹ کلاتے کہ سن سیل کرنا ہے سلیمان والا سیل کرنا ہے طریقے سے یہ لزبیلا والا رینج سیل کرنا ہے دے آر ڈفرینٹ ٹوپوگرافیز. ہنچو کے مزان تھی کہ قدرتی وڑا صوبہ بلوچستان سک باز امیرے بلے ادے مردم نیزگاری زندگوازی نگلا چارا بستو یک میک کرنا ہم قوانی طرز زندگی کنے گیا بلوچستان مروچی ہم یک ایکسٹریکٹڈ اکانومی سروشتا تک صنعتکاری اور نجکاری چزباری یہ صوبہ بے روزگاری شرح روز بروز کیش بوانی یہ آنے کرا اپرچونٹیز بعض لمیٹڈ مطلب ماں اکثر گندے کہ بلوچستان ان امپلائمنٹ بعض سیریس ایشو ہیں بے روزگاری اور روزگار صرف سرکاری روزگار اویلیبل ہے سرکار تو کا چکا روزگار ماں اکاموڈیٹ کت کن سرکار بلوچستان ہے بجٹ حساب اچے کار حساب اچے ایکسپینسز حساب اچے چاہے ترقیاتی مدہ بھی ہیں یا غیر ترقیاتی مدہ بھی ہیں آئے تو کہ آلریڈی بلوچستان سرکار پرابلم ہے تو کہیں جب عام مالوں کے واسطہ صرف راہ میں بیتتے پشکا پیتے ہیں کہ عام مالوں آئیے کہ دیکھیں کوئی اپرچونٹیز نہیں ستے اور آئی کہ صرف یکے ونڈو ہیں یکے اپرچونٹی ہیں کہ سرکار اب روتی جاب اپلائی بکا تو ماں سمجھا کہ درساں چی مزنی ڈرا بیک مردماں نے جو ترقی نبو اگے ریزن ہے ہمیشہ باید ہمیشہ کہ پاکستان دیکھی صوبہ نے پیما بلوچستان بھی ایٹ لیسٹ لیول سرا تو نہ لیکن آئیے سرا کار تو شروع بھی
आइए तो मतलब प्लानिंग का नदी है आइए वती फ्यूचर है मालूम नहीं अगर माँ बलूचिस्तान मर्दुमाने वती जो अमा पेड़ा आकार कना अगर दरिया कसे मायगीरी कन गए अगर कसे दहकान है अगर कसे माल मवेशी और दलवत पा लगें तो आइए अमा पिस पीरो की अमा कल्चर मर्ची की रोश तक या एग्रीकल्चर है तो कहें या देखिए कोई कार्य करना गए तो ये तो अमा कारा कि दुनिया तरक्की याफ्ता मुल्क के कारा ना चाहिए नहीं धीमा दरद करना मतलब सैटेलाइट रस्तगा चांद रस्तगा मार्स रस्तगा टेक्नोलॉजी तो का आयने द्रो चीज़ जो हस्ते ना अपना सिस्टमैटिक होता द्रो चीज़ इशाना ऑटोमेशन इस आड़ता वती कल्टिवेशन वती द्रो मतलब फिशिंग वती फार्मिंग आने बिचा शुमा अगर इंटरनेशनली अगर माँ देखिए मुल्काना बिचारें आ लगे तगा वती रिसर्च ओरिएंटेड कार्य सरा वती इंडस्ट्रियलाइजेशन चूँपे अपना अपना सही बेकने वती साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेड़ा कार हैं तो माँ समझा कि यके तो मैं मुल्क अंशु भी दुनिया की बास पुछते हैं बलो चंगा पुछते हैं और जोश नहीं कि हिच बीत न का अपना बिल्कुल अपना अमा एक मर्दों में चीज़ें कनक लूटी थी बिल्कुल बीत कनते और माँ समझा कि दिस इज़ द राइट वे चूँकि कनेक्टिविटी ग्लोबलाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक का इंफॉर्मेशन है गोना मर्दुम ये दौरा गेश कार को का कि मर्दुम लिंक हैं मर्दुम रिसर्च को करते बास चीज़ को करते तो माँ समझा कि बलूचिस्तान है जो कोर इशू हैं हमेशा कि बलूचिस्तान यक कि तो सीरियस जीरग नबुत अगेन और बलूचिस्तान है अपना सीरियसनेस नज़ीर के रीज़न हमेशा कि बलूचिस्तान की एरिया वाइज मज़न है पॉपुलेशन कम है और बलूचिस्तान सीरियस जीरगे कोशिश भी कनक नबुत बलूचिस्तान माहीगीरी च सियादीदारों के बशीर महमूद हम गुशी के पर्चा मैं सूबे माहिक ईरान या कराची असर कनकबा इंडस्ट्रीज बलूचिस्तान पर्चा लग कितना कनक बैकरा इंडस्ट्री नेस्ते ये कसाने कसाने फैक्ट्री अस्ता में गोंडे माईगा में पैकिंग करना बांगड़िया रिबन पेशा चिंदा लूवरा हमेशा ने पैकिंग भी बाकी डब्बा पैकिंग वाला फैक्ट्री में मुल्का नेस्ते डब्बा वाला पैकिंग है मसले माई का मैं करा काया आपसा गोड़ा औरा मसले माई का आनी वास्ता मारा था ज़रूरी है आके मैं करा लगी तो मैं जो हस्ते माई का कीमत मारा शर रसी मैं माई छत्ते पायदा में माई गिरा रसी भले बदकिस्मती दिया मैं वफा की और सूबा हुकूमत है भाई सुस्ती चाहिए कि माँ मची 20 साल गेश है शामी का अपा जने के वाजा था डब्बा पैकिंग वाला फैक्ट्री लगाए ने ताकि मैं माई गन दे में रहोगा वैल्यू भी अनी मैं हमसाया मुल्क ईरान है ये सज्जे माई डब्बा पैकिंग वाला मैं माई गोदार हो गए अमा पैकिंग करने गए सजे यूरोप एशिया रा दे गए मैं पाकिस्तान अच्छी तो एच फायदा ना सके अगर ये फैक्ट्री मर्ची वफा की सूबाई हुकूमत इधर ग्वादरे तो का भेजते या कराची या भेजते यार आ गया कि मैं माई गमदा पैकिंग बा अमदा से रवा मैं मुल्क का ज़रा मुबादला रसी मैं हुकूमत फ़ायदा भी मैं अवाम फ़ायदा भी दमकी मर्दमानी प्रोग्रेसिव फिक्र और सूझ बोगा अबीद बलूचिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन राह सरनब हो गई वहदीमा माहिरीन जुस्कने आहानी गुशकी के सरमायाकार आसराती लूटी दुरुस्तांची अहम के आ इंफ्रास्ट्रक्चर लूटी अगर इंडस्ट्रीज ने गप्पा जाने इंडस्ट्रियलिस्ट जो हस्ते आ लार्जली हमा जागे होती कैपिटल जानते हैं कि उधर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है इंडस्ट्री जाने के वास्ता तई करा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बैग लूटी तई करा आप बैग लूटी तई करा रोड नेटवर्क बैग लूटी तई करा पोर्ट बैग लूटी ये दुराएं चीज़ के ती रॉ मटेरियल व्याया एक्सपोर्ट वास्ता रॉ मटेरियल बुरवा तई प्रोडक्शन वास्ता कंसिस्टेंट एनर्जी सप्लाई भी तई करा तई गुड्स कनेक्ट करने के वास्ता रोड्स पे बा और उधर कार करने के वास्ता तई करा रिसोर्सेज पे बा कि ह्यूमन कैपिटल भी थे ये अगर बलूचिस्तान में गप्पा जाने लार्जली अगर मैं पुछा के मर्दमुशा ग्वादर गेम चेंजर है ग्वादर है एनर्जी रिसोर्सेज डिपेंडेंट है ईरान सरा ड्रिंकिंग वाटर बाज़ मजने चैलेंज है रोड कनेक्टिविटी कोस्टल हाईवे सिंगल रूट है पोर्ट ऑपरेशनल है ज़ाहिर है कि ये बेसिक्स अवेलेबल वहाँ के इंडस्ट्रीज़ और इन्वेस्टर्स उदा कहे कि जो ये आसानी बीते या इन्वेस्टर है या दुराई चीज़ अवेलेबल है पोर्ट कासम आ देखे जा गया ग्वादरा या देखे जा गया इन्वेस्ट पर्चे भी करते हैं आई करो चॉइस बाज है इनफैक्ट
कैपिटल बाउंड नहीं कि आप पाकिस्तान पे करते हैं, आप कोई भी जगह दुनिया इस वक्त इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्या रिसोर्सेज जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट आया पुल बेका आई उससे बेसिक्स ज़रूरी अनीस था वादे के आप देन यू नो वी माइट सी. देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एक वर्ड लगता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाती है. तो उसमें जो नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की वो होना बहुत ज़रूरी है. उसमें पानी है, बिजली है, गैस है, हेल्थ है, एजुकेशन है. तो बलूचिस्तान में समझता हूँ 80% इन चीज़ों से महरूम है. और इनको जब अगर ये चीज़ें आपकी मिल गई, एजुकेशन भी मिल गई, तो आपको फिर जो हिंटरलैंड है उसको इंटरलिंक करना होगा. मीन एक शहर से दूसरे शहर से मिलाना होगा, एक सूबे से दूसरे सूबे के साथ मिलाना होगा. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में अभी तक वो उस लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुई. हमारे पास रिसोर्सेज ज़रूर हैं, हमारे पास सोर्स चाहिए इंडस्ट्री के लिए बहुत सा, वो भी मौजूद है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. बिजली हमारे पास पूरी नहीं है. गैस अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे शहरों को नहीं मिली. पानी का फ़्लो जो हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग महरूम हैं. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कमी है इशिया जो असते ना इम्पैक्ट दूर जाता है. रोड धीर धीर नरसी मर्दम कच्चे तो का सफ़र करने का आ गया रहो गया. एक तकलीफ़ है अमल है या तकलीफ़ है तो का मर्दम जो असते नरो आ जा गया कि यार सफ़र बाज़ मतलब सफ़र हमवार नहीं, ठीक है, या हमवार नहीं. और सफ़र मतलब एक सफ़र ये असते 10 मिनटे की रोड नबू के वजह ची 1 घंटे सफ़र है. तो मर्दम जो असते ना नरुआ आ रहा है सरा कि भाई मारा वक्त लगी, मारा मेहनत लगी, तो हर हालतों का मायदा ती ज़िंदगी बुदबाशा करने गए माँ हमें वड़ो ती ज़िंदगी देमा बेबरे. ये इंफ्रास्ट्रक्चर है सजेना ची मजने जो असते हैं मारा नुकसान बह गई. कुदरती ग्वाजान कुजाम हम मुल्क के वास्ता दीमरूई जामिन बाँ भले कुदरती ग्वाजा ने मौजूदगी मुल्क का फ़ायदा नदा जब तक के ग्वाजनान नी हम संगीन बहरोबांग यकीनी जोड़ कनक भी इसी वास्ता गहतर इदारा और कानून बालादस्ती अल्लमी तरक्की पजीर दुनिया या बदइनवानी नीजगारी और तनाज़ात कुदरती वसाइल रहमत जहाँ जहमत जोड़ कना बलोचिस्तान हम ग्वाजन मौजूदा और इसी सीम सर हम मुल्क दर मुल्क लगा भले ये ग्वाजन पाकिस्तान और बलोचिस्तान महलूका हमा बड़ा फ़ायदा न दिया गया ताकि बलूचिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर गहतर कनक नबी वहदे के यक दम की दूमी दमगा को हम ग्रिंच भी नू दीमरू ये राह हम वारवा परचा के हम ग्रिंची दीमरू ये कुंजिए वक्त कम्युनिकेशन सिस्टम के स्लो भी तो जहनान तहा तब्दीली ने तब्दीली हमा सूरत कह के आ कनेक्ट भी गुंदगे डेवलपमेंट शहरा और महलूक सफ़र में का बरो बे आना गिंदी बहार हतो बहार हतो बहार हत पकुओ दश्तो किच्चक भी तवार हत गुम्पुल्ला बुलबुलो कुमरी अवार हत बहार हतो बहार हतो बहार हत ज़मी मापूश तक सब्ज़ें खवाए ची वशे मौसमो वशी हवाए ज़हीरी गे दिलां सबरो करार हत बहार हतो बहार हतो बहार हत. मेरा नाम डॉक्टर रमज़ान बामरी है. मैं कराची यूनिवर्सिटी है एज ए प्रोफेसर लिटरेचर वाने लगा है पर्शियन लिटरेचर वाने लगा है. मनी नाम अहमद इकबाल बलोच है. मनी ताल्लुक चा ग्वादर बसनी है असते विजनरी ग्रुप के चेयरमैन है. मैं प्रेसिडेंट हूँ बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम का. मेरी ताल्लुक वो बलूचिस्तान सिविल सर्विस आई और 1990 मन बलूचिस्तान गवर्नमेंट के मुख्तलिफ पोजीशन में सरता. मेरा नाम इमरान बलोच है. मैं बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को नाम नहीं ताल्लुक है. मनी पज्जार हमेशा के माँ एक बलोची जागा तो मनी ताल्लुक बलूचिस्तान अच्छे नाम मनी हुए इकबाल बलोच और माँ चीफ एग्जीक्यूटिव वश न्यूज़ टेलीविज़न है.